Lokovela ndi matekwana hukutevela mafhungo pano kha Belran News vha tshi khou vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Kha bambiri ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya Nature Reviews Biodiversity, vhasedzulusi vha ri hu na u tsela fhasi lo kalulaho ha tshivhalo tsha phukha dzine dza shuma u phaḓaladza mbeu kha mupo. Tsedzuluso yo sumbedza uri masiandoitwa a hone ndi u tsela fhasi ha tshivhalo tsha miri. Ezwi zwi nga khakhisa tshoṱhe u lwa na tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Massachusetts Institute of Technology. Tshigwada tsha vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Auckland kha ḽa New Zealand tsho tumbula uri u khakhisea ha u aḓela kha zwiṋoni zwi kwama nḓila ine zwa imba ngayo. Izwi zwo dodombedzwa kha bambiri ya tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences. Bambiri iyo i vhidzwa u pfi The Effects of Sleep Disturbance on a Song's Bird Vocal Performance. Mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu u fhiswa muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Nzhelele Biaba yo fhiriselwa phanḓa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Vhahumbulelwa vhane muṅwe wavho kha ḓivha fhasi ya ndango ya vhabebi vha ḓo ḓivhonadza hafhu khothe nga ḽa malo ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi. Muhumbulelwa kana ndi nga ri muhumbulo muhulwane wa u pfukisela phanḓa uyo mulandu ndi wa uri ramilayo wa vhahumbulelwa vha kone u renga dokhethe vhunga vha maḽoyara a private. Zwi tshe zwo ralo, vha muṱa wa mufu Rudzani Phophi vha ri a vho ngo farea vhunga kha ḓuvha ḽa mulovha vho hanelwa u dzhena nga ngomu khothe. Muraḓo wa muṱa malume wa mupondwa vhane a vho ngo tenda u bulwa nga madzina ndi vhane vho bvisela khagala zwi tevhelaho. Hangei nga ngomu khothe ho ḓitendeliwa hu tshi dzhena vhabebi vha vhapondi fhedzi. Rine ri sa tendeliwe hu sa vhe na muthihi wa muṱa o tendelwaho u dzhena nga ngomu khothe. Rine kha hezwi zwithu zwoṱhe ri kona mulayo u si khou tou ri fara zwavhuḓi u fana na zwezwi zwine a vho ngo tendela ri tshi dzhena. Mara hezwi ri tshi ya khothe hangei ri khou wana sapotho kha madzangano o fhambananaho, madzangano o no nga Thohoyanḓou Nzhelele Women Support Group na Real Men Foundation. Ri a vha livhuwa nga maanḓa zwoṱhe zwine vha ri itela. Ndaa. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News, mutetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela rine ri wanala phala kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana u dalela siaṱari ḽashu ḽa Facebook hune vha ri wana phala kha Belran News. Vha nga ḓi tou ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.